pozdrav svima. Vanja ovdje, danas ću vam reći neke stvari o ovome ukletnom dvorištu. Evo, da. Kao što sam rekao, ukleto veoma. Možda je na prvo oko ne izgleda dvorište, mislim, šta ti pričaš bre, budala jedna. Ali to nije istina. U ovom dvorištu je živjela kao neka porodica i došli su pljačkaši. Ubili su ih. Možda to zvuči ono kao smiješno, ma šta bre priča ovaj čovjek. Istina. Ta djeca koja su bila ubijena, postali su duhovi. A zašto su one igračke neke stvari? Zato što su to djeca ubijene kao duhovi. I kao što možete da čujete, čuju se neki razni zvukovi te djece. Evo, čujete ovo. Čuje se tamo oni tavan gore, čuju se neke stvari. Neki ljudi glasuju da su dolazili u ovo dvorište, da su vidjeli neke kosti, neke glave. Većina ljudi smatra da je budalaština, ali ne trebate tako misliti. A sad idemo u potragu da vam pokažem neke stvari, recimo. Evo, recimo, ova guma. Ovo je njihove bicikle, pošto su ti ljudi bili jako siromašni. I pokušali su da bežu od tih lopova. I šta se desilo? Nisu uspeli da pobegnu i eto je priča o ovome. A sada vidimo se u sljedećem tutorijalu. Ćao!